Karabara Torease County ya Nyamira, serikali ya Nyamira niyo yachakire beno bwagachi b'enyagitari y'abasubati amuna abana bake chinsemo chenye musi. Murubiri yura chikira chishilingi milioni 50 nomo ekyo serikali yanyoreje gusira kurwase ekigancha kya M-Pesa Foundation ukwana chinga kichoko bekaliga y'oboroso enyagitari y'umugabana bwe county eyo nigo atebo murubiri yo no chikoira egeka kimetinye 5 nomo yoka no chikoba bugo konya anene mono uchiase abananchi bensemo eyo etumu waziri bobo cheno Donald Mufoi atogia na kulia era una umubaro bw'abana bagosiria amagimabo chingaki icyokweberwa n'ekibokya Polikapokara nigagotumanya gukwana chingaki cyo cyakiwo bene kwa enyagitari yega yekinseme chiga Kenya musi eyera tukunyara kabuge ko bakonya abasubate chingaki bakogonke na boigo no bokoreri go cyasabana bake nigo mugavana bwe county ya Nyamira muski amoski momenya libo atebere ne tukunyara kabuge ko ba Embolia na neguchasabaga mayabasubati bali bebwa Trent na bego bakogonkia na bana bake elio kolenda magimabo. Ndio tumekuja hapa kufanya foundation stone na kuwashukuru. Hiyo tu, hatuna mengi. Kazi yetu ni kueneza ile National Universal Health Coverage ambao part of it ndio hii, kwa sababu kila kitu inaanzia ground na ikiendelea na kwingine. Vile nilisema, tulifanya moja Kerenyo, tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Igenaitambe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya. Tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa na kufanya huko Mokomoni Borabu. Kwa hivyo tunataka watu yetu wakae na afya, ndio watoto wasaliwe kwa njia ya afya na waweze kusoma njia mzuri. Elibo nigatebire eribuno mugavana nigarenge tukunyara kabaga gukine birengo byoboce nimeye county ya Nyamira yento bigo kenyara kabaga gusingirirwa muno mu waziri boboce nikorwase county yigasireta Donald Mogoi uyu otebire okwibura nigo gotakire ko bagogocengerwa lika lya makweli na nene ayakoleta no bonyanga jengu bobokoreri bo basinyagitari egento batebire baratukunyara ko bagokora. So part of what we are doing here with this maternal neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. So these will provide access to comprehensive care and ensure that even that one death that we get from Nyamira North, we actually don't get it. Nomoro buli oratukunyara ko bagokoira emetinye 5 nomo iyo kolengana mona babwatani abiga gucyase serikali ya county Nyamira balirira nagateba gweka batukunyara ko bakora ishinya gitali bwatekerekemo eli abamenye ko ratsinseme chigamba chandika. As we have heard, giving birth should be a celebration. It should not be a death sentence. So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with with everything in place, including, the neonatal dependency unit. We're going to put now a delivery room for 2. We're putting in a theater so that, these issues we get with death don't happen. We're making sure that after children are born, whatever condition they are, if they have any critical illnesses, that is taken care of. Umwelio yega tia bananchi kurasora gongoro igana nina basubati nigo bagokire umururi yiga yendo batebire bono nigo batoliwe enyorekane chinga kya basubati bakubina nabo gokonyora abana nigo bagwetire mechando emenene asengente yenyegitali yaito Nyamusi omugaba nanye igoire asengente yogotokonya muno twabangina anene mono muna liba gatoko bendare twanyorera amatibabu wange kono ntonyore oko bwali bwa kwange kuripotire kitaseni kya wanchete kya katembe kora sinseme chiga cha Nyamusi meyebunga ya North Mogrange County ne Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara